Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer rumors-ke akhona kuyona-ke i-Betway Premiership uThabiso Monyane laphana-ke obekade-ke right back Orlando Pirates ushiyile-ke laphana-ke kwezimnyama kulona-ke usuku lwangesonto. Bekubikwa ukuthi-ke ngase-ke ejoyine amakhosi-ke i-Kaizer Chiefs ezingena njengamanje-ke zithi-ke uThabiso Monyane kungenzeka futhi-ke simbone evuka kwiqembu laphana-ke iBabina Noko iSekhukhune United kuthiwa-ke laphana-ke iSekhukhune United naso-ke sesijoyinile i-race yokuthi-ke sisayine yena-ke laphana-ke uThabiso Monyane-ke oyi-graduate yayo-ke laphana-ke i-Orlando Pirates-ke impela-ke lama-transfer esingawalindela makuvulwa-ke lona iwindi lama-transfers laphana-ke ngenyanga kaJulayi sesibheke kuyona isizini ka-2025-2026. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.